Office Chairman ke Central Recruitment Board CRB Meghalaya Police hadian ke jing pensangya sipor ye ke Physical Efficiency Test PET ban Thungkam Pulit na ke jing thot haki core machine ha ke 1st Battalion Mauyong bat ke 4th Battalion Sopian kala penlong ye ke CRB ban penmi pat dakawai ke jing pentepaj ba ha ke tarik Nohprah arja arpusau bakan sepenlong Biang ya ke Physical Efficiency Test PET Naduh ke khatlai tarik Nohprah arja arpusau ya kinong ya kon kampulit ke bakan thop ru ya kitu ki baladap banle ya ke Physical Efficiency Test Naduh ke khat pratarik hadu arpoi tarik nai wing arja arpusau na kita ki battalion ke Kyrwoh ke kerpat ru ya ki noya kon PET ha ke 3rd Battalion sa besen Juwai bakin download ya ki admit card na ke Meghalaya Police website Naduh ke henriu tarik Nohprah arja arpusau bat haki weipat ki battalion Naduh ke khat henriu tarik Nohprah arja arpusau na ke benta ke jing tip bakam benya ya ki noya kon kila ban wat benya na ke official Meghalaya Police website bat ban let me sya ke office Central Recruitment Board Meghalaya Police hamau ro ni ban phone hau number henriu not lai lai wei henriu sau ar nyau lai Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya